tapnon mamati ka, nga daytoy ayat awan dua-dua. Jato ang kitaki, at tupay sa bali. Jato ag ladingit, wenno ag sangit. Tanal Paskon ngayon kari nga awan sa bali, dito'y puso. Mundi lasik sikat, ayatek iti tungpal tanen. Sideg ka man, umay katabil-bilingan ka. Dati mapiit agin na dayuta, dati papanat pagsayaatan ka. Tila engkit daw kuken ka, dawatek nga agsingsingket ka. Kastamet nga agan anad ka, kendi kan tupay makisalsala. Iti dua tawen mabiit lain, biag ko tiin ka urayan. Ayat ko ken ka sa limet, metangket subyan kan tua di main sasaan. Lusyak tutay malagip mo, ket syak tutay kailin mo. Nagipem lain tuy panagayat ko, tuy ag nalayon asipupod no. No awan kat din na, sikati ang awaga. Ang sang-sangit unay, tuy puso. Ararako kon salsaluyon, programa amang Ted Dilinglingay, numadanunan ti pangaldaw. Ararako kon salsaluyon, pakangigan dingiti agkakapintas a bilang musika. Pakakitan ken pakabuyaan ti agkakalaing a pumakanta ti Ilocania. Ararako kon salsaluyon, mangrugi ti oras ti alas 12 ti aldaw, agpatingga ti oras ti alas 3. Ar-arakop kon salsaluyon, programa ang mabalinyo di gumablaw, ken makipaset detoy a programa. Ar-arakop kon salsaluyon, ar-arakop kon salsaluyon. Agurayak, kisasang
igek mo. Nadagsin ninak marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka, abay titawa, bareng mapasang pet ka. Aguraya, biyak ko. Aguraya, kita sang pet mo. Maladingitan, unay tuy puso. Napot kaawan mo, sibay ko. Aguraya, biyak ko. Aguraya, kita sang pet mo. Maasyan ka, kadi kaniya. Binabiinga ang sangsangita. Aguraya, biyak ko. Aguraya, kita sang pet mo. Maladingitan, unay tuy puso. Gapit kaawan mo't sibay ko. Aguraya, biyak ko. Aguraya, kita sang pet mo. Maasyan ka, kadi kaniya. Binabiinga ang sangsangita. Maasyan ka, kadi kaniya. Binabiinga ang sangsangita. Hi, good morning. Ken, good afternoon kada kay aming sangapada. Good evening. Ayan, okay. So, ato man na napot yung programa nga pagayat yung iti kasing oras. Ararakop kon salsaluyot. Good morning. Kadagiti aming nga kasalsaluyot itata ken kararakop. Kumusta kayo na ya? Dagiti nakatunin iti dayto nga programa. Sabay ko matatarabay na kami manen na po. Iti dayto nga malem. Aldaw. Tapno inte manen agraragsak iti daytoy nga programa ni Ararakop kon salsaluyot. Kadua ka po ni Engineer Rody Corpus. Manud pa lang iti Junior. Manibot pa lang iti Master Control. Kaya kasama tayo nagiti padak nga Ararakop. Ayan. Okay. Kas kagangay nga rin din na po tiramen ken sa goday iti programa. Iti daytoy nga malem aldaw. Isagot ko man dito mo na nga kantak para man kadigiti agmenopause nga babae. Ayan.
Kaya kasama tan ani Norlita, kaya nagmenoposen. Yan. At sasala tayo! Woo! Lumakain, dahil ko'y lang ay nabagat di ka madanaga. Tanapig sa payla to'y rikna, mangpabarakan katiyak patna. Tirabi iyan na salamsen, akabaran arakot mo, sabay kumadinak isuksukan. Tagas mo nga'y nemnemeng ko, nabayagan nga nagdanada. Aldaw rabi nga nagkinarita, adakakit datalae, agin nayak inggat kong kaltanem, gen itandam. Gabuka dinta kung akit ay to'ylana, penopos ako nada, agkabawin nudan duma. Ay wen bakit di mo agambe, kaput kinarin, ingka pugawin, dahil di kanin-kanin, asisya kulain, ingka ayatin, aging ganat kong panitanin. Oy! Para ka rin kita at menopos! Lumakayin, dahil ko'y lang ay napakit di ka madanagan. Tanapik sa payla to'y riknag, mangpabarakan katiyak patnag. Tirabi iya na salemsem, akabarat arakota, sabay kumadinak isuksukat. Takit sumungay limlemeg, nabayagan anak kenan. Alaura di ken nagkinarita, adataket tatanayin, agin nayak inggat kong palpanin. Yemitan ka nakaingatan, kabuka din na lumakayan to'y laga. Ako menopos, ako nada, agkabawin, nudat duma. Ay wen bakit di mo agambe, kaput kinanin, inka pukawin, kay di karin-karin, asisya tulaing, inka ayatin, aging ganat kong paltanin. Ay wen bakit di mo agambe, kaput kinarin, inka pukawin, kay di karin-karin, asisya tulaing, inka ayatin, aging ganat kong paltanin. Ayatin, aging ganat kong paltanin. Oy! Ito'y sumarunomet apo, no at damit timsong dagiti babaget, at damit timsong dagiti agrakaya, nga lalaki. Bumak Okay, nandun na po, si Agrakaya. Ulit. Bumaketsan ni paket ko, awan SM na kinarinyo. Kadarino isot sumro, lumagid-lagid na kaamamo. Nagangonsan ti parparianan, tagim mapuyan ti aarmanan. Awanin aaryekan nukul di ngemawan anikina. Agrakayan san ni bumaket, numis busag sa gain. Awan SM na tay inagip, limo kayan ni nakakayap. Tano isu na tay makalagip, nakakulkulit, no mamilit. No tumikel kasla kundidit, kasla kabalyumet nga kwati-kwati.
Agrakayan san ni pumakit, parparyanan santay agkepet. Di na kaya ti pasagit, nuata gamay tas sumikik. Pagkilawek kamatis lasuna, barbaring agsubiti arem na. Yang kaskas di kaslay sa tuwa, kutudang manti aarman na. Iran-ranlag di manggargari, kikikikik si kikilikili. Padukulak no aguriri, no nagkulat sa kentanukri. Awidek pa ijay mana, paatiras kutri al-alaga. Sumanal teket magyapak, nagsarakan ng DJ Gloriana. Oy! Bumaketsan ni baget ko, awan SM na tinarinyo. Tadatino isusumro, lumagit-lagit na kaamamo. Nagagunsan ti parparyanan, daki mapuyan ti aarmanan. Awanan aaryakan na, nukulding emawan anikinan. Agrakayan san ni bumaket, no mismo sagsagain. Awat SM na tayo inagit, limo kayan ni nakakayat. Tanong isu na tayo magkalagip, nakakulkulit, no mamilit, no tumipkel, kas lagondidit, kas lakabalyumet nga kwatit-kwatit. Agrakayan san ni bumakit, parparyanan san tayo kepet, di na kayatin tayo pasagit, no atagamay tas sumigit. Pagkilawek kamatis lasuna, barbaring at subiti arem na. Yang kaskas di kasla estatua, kutudang mantay aarman na. Iran-rantak di manggargari, kikikikik si kikilikili. Padukulak nuwag buriri, lumangganat ulit sa kentanopri. Awidek pa ijay mana, paapiras kutay al-alaga. Sumanal teket magyapak, nagsarakan jay Gloriana. Tapos nagsubligar tem ni Baget, daidi pagkagatasik at gatas sa nadaruy gatas at napalit. Imbet pa yung tay rarasana, tay alungawan ka alsuna, agbanag na awan sen servina. Tay alungawan alsuna, agbanag na awan sen servina. Woo! Alagbalse tayo mo. Gaso biag-biag, sapsapulen ka, sibay mo biag ko, tankantaan ka, kaing kalit, at ibagit, agserbiken ka. At apay patay ko, biyak ko tumaliyaw ka. Taag paiso, biyak ko anarigat. Tiak sapul, babae akaayan-ayan. Agu, puyat mo kenrigat. Alakamen to'y bagik santo diak banay. Muray no sa pulen nagto, no awanag amakititam to. Awan to serpi, panaglaylo, tagay taman nga ayat, jaknet mananam to. Oy, sana! Oy, sana, Nornita! Yes, Isala-sala mo, Boss James. Sagrama meten kini Ate Lovejoy Halasio. Kasta meten kini Ate Linda kini Ate Gemma Longboy. Ni Boss Francis kini Boss Larry Longboy. Ni Kasi Norbert and Ipag Roselia Macho.
Gasar, tiyak-tiyak, sapsapulen ka, sibay mo biyak ko, kan kantaan ka, taing kari, ato'y bagi, agserbiken ka. No, at apay pati ko, biyak ko, tumalyaw ka. Taap pay su, biyak ko anariga, tiag sapul, babakit at aayat-ayat, atu, puyat mo kenrigat, lakamen to'y bagik santo diag bana. Uray no sa pulen nakun, no awanak amakit itamtun, awan to serbi panaglayo, taday taman ngayat jagmet mananamto. Uray no sa pulen nakton, no awanak amakikitamto, awan to serbi panaglailong, taday tamang ayat jagnet mananamto. Taday tamang ayat jagnet mananamto. Oy! Woo! Yes, sasagot kami kasamang Rudy kadagiti taga Narbacan ni Luhusur. Naroon naman kaniya John na Las Coda Coprada. Kita na Narbacan, Ilugusur. Share lang apo. Ito programa tayong arakop sa Konsal Saluyot. Boss James. Alasana! Woo! Hello, Mami Andrea. Hello, boys. Sumalakan! Ragragsak ni diat sarkay, abuyugan ni karayo kapagkay, talingen-nen ngiti umlay, awan kalito di tarong tingay, puspusumi malinglingan, no timpimek ni iti aganggay, kasam laang nanay siraram ngayawanen kadakam nilitay, ayat ading tuwag saray, alaka din pagyek tunay, alaka din balik sempay, o ayat ngayon ken patay, kasasumana ka, kawen ken tiyempo, ay panawen naglabas tu, yemto'y ayat, si puputno. Ayun! Kapasalamit lang ni Normita. Yes, happy watching kini Milagros Guillermo dito na barangay to PD Ilocos Norte. Sakni diak sarkay, abuyugan ni karayo kapagkay, talingen-ngen ngiti umlay, awan kanito ni karumpingay, puspusumi malingay, no timtimek ni iti agdanggay, kasamlaag na nayon sirarang ngayawanan kadakam niliday, ayat ading tuwag saray, alaka din pagkek tunay, alaka din balik sempay, o ay ayat ngayon ganaken patay, kawen ken tiyempo, ay panawen naglabas tu, yemto'y ayat, kutsi puputno. Alaka din pagyek unay, alaka din balik sempay, huwag
ayate ngayon ka na ken patay Kawen ken tiyempo ay panawin naglabas to ken tuy ayat kutsi puputno Kawen ken tiyempo ay panawin naglabas to ken tuy ayat kutsi puputno Wow! Si Mangpet Mananapo dati baro ngayong Purnemi. Yes! Wow! Happy birthday kayam kanindela Brian Ganir. Anat ko ng paula-awan bagin Norlita? Awan yung Purnemi. Ken kablawan taman dagiti taga Ilocan Vines ni founder Michael. Oh, naraniya Abulan salalata. Unoy ko indengam Day tanas lagasilaw mo Di mo kat ipaida O naraniag abulan Sangsanit ko indengam Tuy nasip nget alubong tuin Kakat silawan Tapno jak mayaw awan Nuing ka nang lipaten Karing kaniyak nagibusen Samsami teknipatay Ubulan ketaklulunin Nang laylayan ni ayat Lingka ka din palasbangin Unuy ko darasen nga ikette Oy! Norlita, ibasa man ti viewers, sumano! 756 viewers! Thank you, mga viewers! I love you! Share lang apo. Kan kastameten ni share yo apo ti programa nga Arakov Consal Saloyot. Ken kablawak ni Ate Imelda Aurelio and family. Yes, kasama tayo ni Mary Aurelio. Yan. Ni Malin Ignacio and family. Wow! Yes! Isagot ko man na ito kantami ka ni Biagko! Imelda Aurelio. Unaranyag abulan. Kuna ni Brian. Unoy ko indengang. Tanas lagasilaw mo. Di mo kat ipaida. Unaranyag abulan. Sangsangit ko indengang. Tuy nasip nget alubong puin. Kakat silawan. Tapnong jak mayaw awan. Nuing ka nang lipaten. Karin kanyak nagigusen. Samsami teknipatay. Ubulan ketaklunin. Nang laylayan ni ayat. Hinda ka din palasbagin. Unoy ko darasen nga ikette. Nuing ka nang lipaten, karing kaniyak nagibusen. Samsam itek ipatay, ubulan kataklungen. Nang laylayan ni ayat, hinta ka din palasbagin. Unoy ko darasen nga ikette. Ayan. Yes, kan Okay. kastameten nga kablawan tabay ti barong sponsor kasamang Rodin, Mr. and Mrs. Bernard and Lilia Bonos. Yes. Okay, amoy po nga viewers ken kasama tayong garigiti amin pamilya. Ayan. Biag kayo amin na po. Kung kenayat ay pa'y tuigasan. Nagbunga daiyo na tuuken riga. Awan laeng mauray ko nga ikaasin kanya. Ludilaeng talang mabuy-buya. Manipot pa'y idi si katay pimanaw. Pinil bilang tutipet sa tinaldaw. Sangapulo ket
ketaluti, mabilang milya mayo, simbang pekabiyak ko kaskel kabuksit mo. Putay iti si katay pimanaw, minil bilang kutipet sa tinal daw. Sa nga pulo ketaluti, mabilang iti mayo, simbang pekabiyak ko kaskel kabuksit mo. Sa kung kenayat ay pa'y tuy gasa, nagbunga da iliw dato o kenriga. Awan laeng mauray bunga, ikaasim kanyak, nudilaeng talang ang mamabuy-buya. Nipot pa'y iti si katay pimanaw, binil bilang kutipet sa tinal daw. Sa nga pulo ketaluti, mabilang iti mayo, simbang pekabiyak ko kaskel kabuksit mo. Bibigyan man mo siyang manila daydi, daydi kinaidam sirok sa lamagi. Agsansangit tayo pusok no, malaglagit ko lagi. Daydi ayan-ayat ngayon ka sa lamagi. Okay, alawan na. Ngayon bagmet nga pa nagbubuya kablawak mamit ni Mary ken ni Erald Aurelio din Hawaii. Especially kina Madam Imelda Aurelio. Then dakay amin na po nga naitunay nga buy-buy data. Ayan. Kastameten niya Emerita Kahimat ken ni Cesar and Yolanda Ignacio barong sponsor. Ken once again kasamang Rudy, happy birthday once again kadete baro ken baro ni Norbert and Rosbelia Machon ni Neil Brian Ganier. Happy birthday! Yes, mga kaibigan. Ating araw din ni Mr. Brian Jacinto. Hello, kadagayamin. Awan ton pinokmaak on kaay ayamak intarok taramaak sisiwit kon naata yeah awan ton ogomanyo tokayan na imayo isonga amanyo sotoon bilbilit mo sopot bilbilit mo kasilsilitong no lumawaak borboron ko somorak noong kamanyo tasakon. Alright, yes. Di mapaamo. Alright. Happy birthday today to Neil Brian Ganier, anak na Mr. and Mrs. Norbert Mateo and Ate Baby Bell Rosbelia Mateo. Happy birthday. And thank you so much sponsors, new sponsors to all of you guys. Siwit mo, kabilbilit mo. No lumawaak, borboron ko. Somorag, noong kamanyo. Tasakon, di mapaamo. Imay ko pinisita, ikaw di sipit na. Nangitlog si tumawak, maman
Shino Aurelio, Ate Emelda Aurelio, ni Menik, ni Erald, ni Aurelio family, Ate Linda, ni Boss James Lomboy. Ayan. And happy anniversary to Boss James Lomboy and Kamsat Piola. Ada nasa laog ko, apermi ti uyaw na. Bakit tiro pa na, kenrip-rip pa'y titen na. Uyaw at talaga, hindi na amot ibagbagina. At idog isubsob na, nang isip pa'y di gogot na. Reyna, ti piling gerera, awag ta, dayta kanyana. Napuskol, ti make up na, kasla kapuskol bet ti ropa na. Nagrigat nga ornosen, naadoon ay ti kanal na. Santumag na, ikinina, sakang met ngar, pakang isona. Nauyawak met, itiko na, em na uyaw pa'y la isona. Matilaw na, to'y agong ko, ngumbimlat met, chay agong na. Lepap la karoden, akin nga to pa'y tiyabot na. Santumag na, ikinina, nuwag todo makasinglot isona. Bongka! Kila Ate Che Love Gilasio na Ate Chema Lumboy, Kuya Larry Lumboy, Ate Linda and Kuya Francis Lumboy. Ayan. Happy watching to Kuya Delphine Rabara ni Kuya Ferdinand Reyes. Ayan. Ernesto Macabio Jr. kasama kay ni Mrs. na Janice Macabio Jr. Ay, Macabio, yes. Ada nasa laog ko, apermi di uyaw na. Bakit tiro pa na, nyemrib-rib pa'y tingipen na. Uyaw at talaga, yang di na amot ipagbagina. At itog di sub-sub na, nakadakdakel pa'y di mulagat na. Reyna di piling gerera, awag ta, dayta kanyana. Napuskol ti make up na, kasla kapuskol met ti ropa na. Nagrigat nga ornoser, taadoon ay ti kanal na. Sa tumak na, hikinina, bakang met ngarot sakang isora. Nauyawak met itiko na, em na uyaw pa'y la isona. Matilaw na, to'y agong ko, ngem lipak met, tay agong na. Liplat lang karoden, akin nga to pa'y tiyabot na. Santumag na, ikinina, bakang met ngarot sakang isona. Kasta tilangana, tay babae permit uyaw na. Alright. Parang hindi kita agnakan ti Victoria. Hello. Napana, nagpasyar, ijay downtown. Ada nasabar, dua balasan. Kinidayak, itikan niki, himbisem nakasamsami. Di Victoria, tinagan ko, kinunana. Inarem ko ni Victoria, itinabaya. No pa'y kasta, ti panag na inanusa. Ket dimteng iti aldaw, napalaus
iragsak ko ni Victoria, inaklunan ko'y ayat ko. When nagganas tunggal aldaw anaglabas, tunggal ada ni Victoria, dito'y den na. Kemalas amin amalas, inangaw na tigasa, iti dimteng, iti maysa pasama. Iti napana nagpasyar, ijay balayda, ni tatang na, ti inak nakasarita. Ay, baro, pasensyakan, taawagan ni Victoria, intaray detay salswit na karopa. Hello po, Bro Billy Adriano Aculay. Kuya Patrick Contillo, hello. Kasabay kini Ate Lia Duffy ni Ate Lala. Happy watching. Itinapanaken ko, tinapasama, tigasat ko, tinak sinang sangita. Tigasat ko, sinang sangitak, taawanen nililiwa, ak sakit tirosok na kakapsa. Naglabas ti aldaw, bulan kentawen, nadamag ko ni Victoria si Mang Peten. Dagus ko sinarungkaran, mailiwak unay kenkwanan, ngem adamet iti ubing akarganan. Ket di tanti nagpatinggaan, day di kanta, di istorya, maipanggep ken selepe. Tanagsublin tililiwag ni Victoria Sinubliana, no bitin ka tublema denggen daytoy kanta. No bitin ka duplem to adenggen daytoy kanta. Yes! Alright, tatagong daway. Ladies and gentlemen, Miss Florence Paula Domingo and Hazel Basilio. Tapanak mo, nagpalpalaila, jay iti bye-bye. Para Mona Lisa. Maawis na, mangbuyat ng luyon, panrayan kita.
Maggustuwak man daytoy a driver uray mga arjo pintas kot inadayawen dila jakayat nuwagi kambyo tama sa gitna daytoy tumento anya kiti nga ilen na daytoy nga inak nagluganan dadyak mala amalisyan ramay di driver nuwagirwan Idin tanan dali kami baktasanon panagi kambyo hinangit din ipanalo uray lang kumakter dagiti pangkon ko dati lupok meten ina ikambyo nakakapatangat di driver as sweet lover panagchansing nake na don't wait di naglari respetong akas passenger crash ko ba'y naroon tanatae maggustuwak man daytoy a driver uray mga adjok pintas kot inadayawen dila jakayat nuwagi kambyo tama sa gitna daytoy tumengko anyang kiti nga ilet na daytoy nga inak nagluganas tadyak nala amalisyan ramay di driver nuwagidwan ramay di driver nuwagidwan ramay di driver nuwagidwan Yes! Ala, arriba, sa lalata po. Ito yung ano. Bakla driver. Kaya na tayo mo. Kantahin ko day, madi ko magawat na nga to unay. Diba? Nabanap man nagpasya, narik nagtiim mariskar. Amo pa nagpalailang jay bye 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 bye. Di mabiit, sumungat ni passenger jeep, pinarak petitan nagluga na. Ragsakot na palalo, at di driver ket na gwapo, misimak tagnon mapansin na. Isulat at kinit kita, tapermi a kursunada ni driver, lumanat na kamay maya. Umisip na karagragsak, permi man nga may labak, yan ni driver, amor muray daytoy bintang. Isulat at kinit kita, tapermi a kursunada ni driver, lumanat na kamay maya. Umisip na karagragsak, permi man nga may labak, yan ni driver, amor muray daytoy kukwak kwak kwak. Ayan, para ka sa amin na driver dita. And of course, happy birthday, Neil Brian Gunner! Diyak mo mas paalam, sabalit pinakikitan ni driver, inak naglawan. Di gayang kapabay ko, nataraki ken nagwapo, situtat tamnaman magmatan. Ni driver a kursunada, pero
sunada, pero may man nga napaaya, nadismaya. Manday to'y riklang, baklamit kayang ni driver, asidik lover, nadusngi, ni driver anak hindi. Nadusngi, ni driver anak hindi. Nadusngi, ni driver anak hindi. Yes. Arts AV. Yes, ayang kanta na pulwanag na nga ay ayatin ka. Yes, yes, saksakot ko ang gibiyag ko. Happy birthday. Batin kan di ko nakngin saan na nairuwang makaya anay sangsaya ayan ikaw ma na iba ay mo dua pakarang sa ure awan ka malaglag ka nagitilan daw ang ina makikita nagitilarway na inang hawda tuwing luluwa tunggal mapanunod ka. Ag na nang iyong ngay ang iyatin ka, ipapatikin puno dungdungin ka. Uray kay no imang dayo ka, pimanaw ka, adilang pangkada, magudas man kay to'y biyag ko. Ang may sa kato'y puso. Uray awan kang malaglagip ka, dagiti daw ang ina makikita, dagiti darway na inang gawda tuwing luluwa tunggal mapanunong ka. Ag na nang yun ngay ang yatin ka, ipapatikin puno dungdungin ka. Uray kay no imang dayo ka, pimanaw ka, atinang pangkada, magudas man dahil to'y biyag ko. Ang may sa kato'y puso. Yes, saksap ko pa kay Ate J. Biak ko Joy Halacio, ni best friend Jeremy ni Ate Linda, ni Kuya Francis, kay Kuya Larry, ni Kuya Albert Manuel Julian, Ate Noreen Diang, ni Ate Rosemary Juan Julian, ni Ate Mary Ana Pacundudang, yes, ni Tino Sanijak Kawili, Shirley Gustales Pilutin, ayan na be watching. Ag na lang yun ngay ang yatin ka, ipapatikin puno dungdungin ka.
Papatikin puno ang tungwin ka. Uray kay no himandayag ka. Imanaw ka adin ng paglasang mangguras man sa'y turbiyag ko. Agbay may sa kato'y puso. Yes, and I'll be watching Aden Nena Kakal, Aden Mylene, Kimberly, Samitinia, Sis Miriam Aureli Corpus, Sir Tony Calip, ayan, I'll be watching, sir. This is Ina Raymondo, Nasamet Kinia, Sis Claire Imax, Sis Berna, Isungarod, Ina, Hernando, Charaan, oh, pingar, Light, Ja, kapsat kumusta? Hello. Amok deta nga kanta. Di ka umis, buko na na. Going bulilit, going Bastos. bulilit. Hazel na maliit ko na na. Yes, ayun, kumusta kang kapsat? Kasulat to! Nakaminig sa tuto! Nakasitalugan ko! Nagpatubag to! Upala lang. Ate Joy, matuloy tayo mapanpagod-pod ko nagkat Rain or shine! Ay, nakwa? Kuna na, inayabab? Anong takang mo kapsat? Ah? Jollibee! Birthday ni Neil Brian Ganir! kamusta kayo amin, Garcies? Ayan, matutudo di panawin. Gapuan ang tagtutudo, agooni may tigititukak. Bro. Gapuan ang tagooni di tukak, naimas si Mang Shad, aglalo no 4 kantos, ken bisukol ti pulutan. Ayan, di ba, kapsat? Amo kaya ti bisukol? Male voice. Ay, aman. Naimas loko, mo. Yes, i-welcome O, naman diba? ni New Kasapay, sponsor ang kanyak ka. ni sponsor na di kita agina. Ni Ate Marlene Tawan Pai. Ni Marlene Arlene. Marlene. Arlene Mendoza. Accent to pa lang ta. Cebuana. Sige mo. Yes. Kablawak man tiniba ka pa nagbuibuya ti new sponsor tayo. Ni Ate Emerita Kahimat and of course ken ni Ate Cherry Kahimat. Ayan, dito na isla ti Hawaii. How are you? Kasabay kini Cesar and Yolanda Ignacio iti Hawaii. Happy watching kita kayo new sponsors, di ba? Pikso na ito yung microphone ko sa Pinapigsa ang mga men. Dito effects ti kunak. Napigsaktat ta kasi nagsidak ti kiwet ti rabiin. Nakiimas kayat kiwet. Ay, ate Ganti mo, lang madikiwet na bangsit ti utot. Nakakausat. Ah. Agbasa ka GGC tayo. Ay, anak ba nagbasa? Oh. Ay, wala nga ro. Nagka-viewers da ayan. 1.6K viewers. Yes. Di ba, Kamsan? Baka, ada kina video call na iso naragsak ko na. Sino? Ni Ate Joy. Ay, wala ka. Video call ko. Anak, mag-video call. No, mag-video call lang. Isa lang. Ni... ano taganan? Ni... Alawi, ano taganan? Ivana. Ivana Alawi, oy. Face, yes, bongga. Supot na lang, kapsen ka, di kalman. Ay, may nagtinanod balay. Loko-loko ka, taga di mo magatak-tato. Oh, di ba? Oh. Isip na kapsen ka na din. Yes. Kapsat, kablawan ta, tinimba ka pa nagbuhay-buya, iti ka anniversary, iti pusom, iti dito yung agundaway, oras kin ka nito. Ni Boss James Lombo, iti Hawaii. Ayan. Happy anniversary, boss. Ayan. I love you, boss. Rain or shine, go to pagod pod, boss. Yes. O, di ba?
Wow, kablaawak mamut ni Ate Gemma Longboy. Anda parmikat katawa kayo, baka na kanya. Ana? Secret ko latan. Ano, ibaga mo na. Napagkas Yes. Yes. Yes, kuna. Iti gitoy. O, kablawan tayo man digiti barangay official. Iti da ito yung, ay, ni kwa da ito. Apay nakalukluk mo, kamot kas kanya akong bro. Ay, sos, yes. Kablawan tayo digiti barangay Kagawa, digiti official apo, iti barangay 50 Butong Lawag City. Yes. Nga imat matunan ni barangay Captain, Jesse Bunuan. Ayan. Di ba palakpakan natin? Kasapay titanod da ni Auntie Oping. Ayan. Bongga. O, di ba? Kasapay kablawan tamad kapsat ni Ate Sino? Gemma Longboy. Kani Ate Linda Longboy. Won ate. Amo na Ate Gemma Longboy king ingas ni anat naganan ni Barbie Fortesa. Yes. Kasapay nimit Ate Linda Longboy king ingas met ni anat Sino? naganan tayen. Judy Ann Santos. Happy watching to Kuya Francis Lomboy and Yes. Kuya Larry Lomboy natin. Joy to the World Galak Show. Ni Ate Joy to the World Galak Show. Happy watching Ate Joy Love Galasio. Thank you so much. Sigiti kinaanos mo. Ha? Pasensya ka, biya. Guno ka na hindi nakapag-trip. Wan. Magusguswa kami na Ate Joy. Sa tutol kaskas talang deta. Ngam amom na ayat mit isuna aya. True Nakaasi ag ikarkaryo ag sapsapul sponsor kayo at Hawaii sa. Di ba? Nakaasi agur ka mang panunod at may sunod pang pa-sponsoran tayo kastoy ko na. May salang akigbat na. Kuna na. What? Kuna May na. salangkig. May salangkig ba't ko agad? Pun? Yes na yes ko na agad. Kasabay kablawan tamat ni Ate Zenny Sacro. Ayan, dito na yung Hawaii ni Ate Mehalani Grace Jose, ni Ate Maribel Pitabian, ni Ate Emelda Aurelio, ni Merrick, ni Erald, kasabay kini ating kung Ashina, dito na yung Hawaii. Yes, ayun kablawan naman pa ni Ate Zenny Passion. Ayan, ni Ate Zenny Passion. Kumusta ka na Ate Zenny Passion? Agram na pekin ni Manang Nene Kakao. I love you. I love you. Hello, Ate Nene Kakao. Kasabay kini Irene Kakal, ni Kuya Norbert Mateo and Ate Baby Bell Rosvalia Mateo. And happy birthday today to Neil Brian Ganir. Ay, Yes. apay, mas dawa na sa balit apelido na eh. Oh. Di ba? Siguro isuti naka-ipanjay certificate na jay Hawaii siguro yan. Anak na dito ag birthday tatta. Napanay ni Chuko yan. Chuko, ipan mo man ni Brian Neil Brian Ganir. Yan. Happy birthday. Kasabay ken ni Ate Jules Natividad Asido, ni Kuya Delphin Rabara, Ferdinand Reyes, ken ni Kuya Ernesto Tavita Macabio Jr., ken ni Mrs. nga beautiful Janice Macabio. Oh, kita naling nang ikambyo aya. Oh, amot ko na ni Kuya Ernesto. Awan na Brian. Kastoyak lang ang malisto ak nga ikambyo segunda. Minsan si Mrs. ni Kapsat Janice, ayan. May isang nurse dito na America, USA. O, di ba? Bongga. Isang salita nyo lang. Kung ni Kuya Ernesto, no, masapol yung bagayo lang. Aksyon agad. Basta radyo. Arakop. Alam mo na. Ken ni Kuya Patrick Contillo. Thank you so much for the t-shirt. Ayan. T-shirt niya. Dito kami kulay na. Isukano ti paborito da. Yeah. Ijay Hawaii. Oh, violet. Di ba? Violet blue. Ay, blue. Oh, sorry. Di ba? Oh. Iso nga, nisinuman di kiti mayatmet nga gisponsor pa agtext kayo laeng. Iti live streaming tayo. When iti numutip yang ni Kapsat Florence Paula Domingo, when ni Kapsat Rodi Corpus Jr. alias Chukoy. Jay naga na iti Facebook, awan no ka Chukoy na Rodi Corpus Jr. lang. O, di ba? Kasabay kablawan tamit ni Mr. and Mrs. Marlene Agtangken, Kuya Ronnie Banyaga, iti Alaska with Love. Agraman pa kini Kuya Nelwin Mendoza, iti Alaska ni Ate Rosemary Dumingsil, Ate Auntie Mercy Dumingsil, ni Margaret Balais and Cassie Acosta, di Acosta ka family dito na Canada, ni idadauluan ni Ate Emelda Acosta. Ayan, bongga, new sponsor di ito yan. Kasabay kini Ate Miriam Aurelio Corpus, iti Spain,
Ate Leah Duffy. Owan, nagigitan to tay edit nan. Han ngamin. Dede ngamin, iti ngamin, nagigan ni Chokoy iti kapsat. Iso nga, no, i-text tayo, da tayo nga gawawat ti sponsor na duma. Ay, kapsat, ipanbuni ka stoy, ket yung sponsor manen, nagsend man ta sa buwanan. Alis to lang, iti kasi agigan dito, italat kwarto na, di ba? Ngam tata, at abalainan, sa bali iti apartment na, bongga. So nga hanam ako may nuka no i-text me. So nga nung tatuma, at damit negosyo nag-sticker ka sa garamit ti t-shirt, busy met. Malipatan na nuka. Nga mo rin nuka sa may palagi-plagit di, may ipan na nuka. So pasensya laing di gitihan pa may ipan nuka iti inagan na. Ngem, hanggang madanagan may ipan latta. Kasla ko man ni ate Emerita Kahimat ken at si Cherry Kahimat. Ken ni Arlene Mendoza. Handa pa yung nagsend iti impan ni Chokuyen. O di ba? Adan sambut COVID kon. Ay, makasip! Joke lang. Ay, kablawan tamet ni when single na kasi nga umay dito US ko nan. Okay ate. Oh, ganun ba? Iso nga single. ni inagan ni kwa. Brian kanyam ate iti Ganir. Di ba? Digiti Ganir, napipinda si Giti Ganir. Digiti Mateo na Joke lang ko yun, Norby. Kung guna ka lang. Kasabay kablawan tamit na Ate Rete sa bungan iti Singapore. Julian Gomez and Vandy sa Gotang iti Cyprus. Na Ate Belias Penueva Kasuga iti Australia. Ni Ate Lala iti Hawaii. Amante Akuba iti Hawaii. Nestor Pabi Reyes and Emeline Reyes iti Carn Brown. Birthday nito no 29 med. Mang tedan tumit pag birthday da. Ni Lula Leone Reyes ken Jasper Cathedral City of California. Digri Solid Hong Kong. Digri Adriano Family. Digri Solid Hawaii. Kasapay, kablawan tamet ni Bro J.R. Daguro. Ay, makasip! Wow! Ay, iso man tiipan mo nga ako. Tatay anniversary. Aray ko kapsat nagsagit. Dita katatato. Diba? In love na siya. Kasalan ni Berna in love. Kung na kita gawit lang pabalinig pogo balls ta okel ni John. Balls? Sakit anak. Kwek. Pagbalinim ko, apo tita, nag-bus talaga. Kita, among ni Busket, kasla aktor aya, ti Hollywood. Kasla ni Arnold Schwarzenegger. When no ni Van Damme. Diba? Panyo man eh! Anang nagwapon, boss. Nimot Kuya Larry Lomboy, kasla ni, Ricky Davao. Diba? Ang dami nila eh. Alam mo, tatagong daway kapsat, Kakantan. Florence Paula, agur kasakpay nga kanta, ibasak pamit, digiti mensahe yo. Pailaeng, napsuka kami deta, Jollibee ni Neil Bryan, di ba? Alright, happy watching once again, digiti Adriano Family Tito Victor, ken ni Ate Cherry Adriano di Tanay Bata, ken ni Vili Adriano, ni Maylin Tumamaw, ni Kimberly Adriano. Kasabay, happy watching to Solomon Basilio, ni Cousin Bernag Pawa. Hello, kumusta kan Cousin? Ate Belias Penueva Kazuga, thanks for the shout out Brian. Always welcome ate basta ako. Di ba? Ulitik manen, happy birthday to Neil Brian Ganir, anak to Mr. and Mrs. Norbert Mateo and Rosbelia Mateo iti Islati Hawaii. Kasapay, happy anniversary kumpa James, kunamit ni Kuya Norbert Mateo. Wow! Alam niya, sigurado letson na yan mamaya. Taludag babarkade. Kuya Ferdinand Reyes, Boss James Lomboy, ken ni Norbert Mateo. Ay, aban yung ni Kuya Delvin Rabara. Agpapada kay amin ang marathon nukan. Kasabay kini Rolando Baldugo, Daniel Gelera Rodriguez, happy watching. Ni Atenea Nakakal, ni Robin de Tigre, ayan. Kuya Nelwin Mendoza iti Alaska with Love. Dito tayo sumarunong nga uniform tayo. Wow, bonggang, ganda. Kasabay kini Lakoleko Kolak. Magusok dito nga na. Happy watching to Lakoleko Lokolak. Lokele Kiki. Di ba ni Sherwin Carino, ni Leilani Calpito Agulut, ayan. Maylin Tumama. Agaraman pa kini Ate Mary Ann Rapacundudang. Happy watching ni Ate Miriam Aurelio Corpusita na Spain. Rizalda Itugas. Happy watching kada kanyo. Kada kayo ni Almondia Crescencio, Sinopay, Shirley Costales Pilutin. Hello manang ko ni happy watching met kini Awi Makaraeg. Ayan. Kasapay kini
Maymuel Faye Reyes Tangilan. Ayan, happy watching ni Ate Zenny Sacro. Thanks for the mention. My name, ading ko Brian Kunana. Oh, busy sabay lang ni Ate Zenny Sacro. Nag-reply. Kasabi kini Agustin Marzan. Hello Brian, watching from Alaska. O kamusta kan Agustin? Kablawak met ni kumpad ko nga ni Paul. Kini bakit na nga ni Kathleen dita na California with love. Digitilian yung family nga taga Dipilat Vintar. Kamusta kayo ni Celine Lianyo, ni Daniel Galera Rodriguez. Thanks for the shout out. Ate Jules Natividad Asido kasabay kini Kabsat Claricel. Hello. Ate Kuya Delphine Rabara. O sino pa thank you Brian. Kunamit ni Ate Rosbelia Mateo, Ate Baby Bell. Always welcome basada kayo. Kasabay kini Hazel Ziruno ni Rodnick Abrincia. Kasapay kini Milagros Guillermo Gritaman Met Antillo Tina J California complete Brian. Kamusta ka Auntie Tina? How are you? Anita Tingrat Aguilar Akuba watching from Isabela. Kamusta kayo meeting? Dito na Isabela meet. Okay ko na mlatan Brian in short. Talaga ay kablawak with na Ate Belen alias ako si Belski dito na Hong Kong. How are you ate? Nabayag lang ang tanag tintinexen ni Ate Tigna Arellano, ni Chuna Tangunan Ruiz. Hello kanyayo amin sa kapada. Awan itilabas na agraman pa kini Rom Burha. Yan. Ni Esther Fania Palur, good morning or good afternoon to watching here in Greece. Kumusta kayo? I'm Lita Pascual, Lita Asuncion dito na Ibana. Kumusta kayo amin manang? Awan itilabas na Daniel Glera Rodriguez. Hey, hello kunana. Sabi kini Mary Jane Season Romero, hello ating Brian kunana. Hello met kanya mate. Agraman pa'y kablawak kanumet tinimba ka pa nagbuibuya ni kablawan tayo man tinimba ka pa nagbuibuya. Happy 10th birthday Dani Kaagbayani, Ken Kasamet, Ken Kapsat Kudoni, Bumanglag Agbayani, Armajin, Gasat Divine, and Jens Jay Alberta, Canada. Also my sister Fatima Bumanglag Agbayani, kasamit kin tay anak ng beautiful, tay half Philippine, half India, British, ni Nova Ali Mohammed. Ayan, dito na India. And Kuya Ali. Thank you, God bless and more power RCS family. Thank you ng marami. Aga po ni Ate Eva Bumanglag Agbayani. Ayan. Okay. Sino pa Okay ate, madamdaman to. Busy na ke. Tatagon daway ulitak man. Tingi sumas digiti barangay official iti daytoy barangay botong barangay 50 botong Lawag City. Digiti ko mga minaganda. Kasabay kini nangruna kini Apo Kapitan Jesse Bunwan. Jesse Bunwan ba? O kablawak met ni Bro Maxi Bunwan na bayhanay mi may kat mailiw kanun lulaurang. Ay sos bro. Kasabay kablawak met ni Kuya Eugene. Kasabay kablawan tayo met ni Handilaw. Ayan. Vertex Handilaw. Yahoo! Iti Sangguniang Bayan member iti Ranyag City, Lawag City. Kablawan ta kayo amin iti awan ilabas na ken digiti Marcos ni Apo Mayor Marcos Kion. Diba? Palakpakan Apo. Alright, sabi ko, akong maunang mag-injection. Mga kurap yan. Apo President Rodrigo Duterte. Ayan, salute ako sa iyo, Apo Pres. Iti Pilipinas, kaya sabay lo kumata maagasan tayon. Kuna nang itay dingdinggik ta Bumburadyo. Huwag kayong mag-alala. Ang December natin magiging happy na. Kuna yes. So, diba? Kasabay, sa balindot kan tatay ito no, Decemberan kapsat Chokoy, kin kapsat Paula. Whenever I see girls and boys wearing face masks on the streets, I remember the child who was posting feeling sick. Whenever there are people sneezing gift, exchanging cups, I believe that symptoms is truly in our lungs. Ay, nako. Alam mo lang, kanta ka Ruden para katayamin na sa nga pa. Dakit makadunay ti sarsarita kon. When? Okay. Thank you so much once again. Okay. 694 viewers. Alawin la. Okay.
Once again, happy watching to Rosie Dalere, Vladi. Odds TV. Ada tarakin ko apato nakamay-mayat makaay-ayo no itibig-bigat mayat tiisen ko nakinig-kinig sa lumagtulak to na minsan amalem naglablabaak tay pato himay tisang wanak himayabgap anak na lupakpak nagtungla-tunglap o nagpalanggana ay napalalo ti sorong ko taday to'y tarakin ko apato jak magawidan iti pungtot ko inlamaw ko inlotok iti adobo yes. Thank you so much once again, 717 viewers. Ayan. Thank you so much kada kayo. Di kiti admin, di kiti pag-isisharean mi. Sa amin nga, sharer. Ayan, thank you so much kada kayo. Ata taraken ko apato hinakamay-mayat ken makaay-ayo no tibig-bigat mayat ti isip ko takinig-kinig sa lumagtulak to na minsan amalem naglablabaak tay pato rimwarti sang wanak kimayabgap anak na lupakpak nagtungla-tunglap o nagpalangganak ay napalalo iti soron ko tatay to'y tarakin ko apato jak magawitan iti pungtut ko hinlamaw ko hinlotok iti adobo jak magawidan iti pungtut ko hinlamaw ko hinlotok iti adobo yes. Hello, Kuya Ferdinand Reyes. And happy watching, Kuya Richard Ignacio iti Hawaii. Hello. Yun, naimas si Pato ken itik. Yes. Ate Cherry Kahiman. Diba? Okay. Happy watching to Bro Mark Disa. Paspasaray, sungken dito'y bagi. Umisisem yagmay may sanukwaday to'y bagi. Kagidi nga aramid, amang kikiday to'y isip. Isuda ti gargari, amang waknit sa kubarit. Paspasaray, sungken dito'y lagip. Umisisem ngagmay may sanukwaday to'y bagi. Dagiti nga aramid, amang kikiday to'y isip. Isuda ti gargari, amang waknit sa gubarit. Tinakamay mayat, pinarik na anak. Iti akit mua na kamay mayat. Pinagtungtung labnak, iti asuken anang sap anang nanamak hayat nakaragratsa. Alright. Plak blok iplok blok kaslauni ti palsut rumwar sumbrek iti abuk agrig-grig at sirurungsot nukunam bapanok ay ayo natay agtuk makwa na paylaeng pima
piman, dayak namet ang pasunod. Paspasaray Bis isem ngagmay may sanukwa daytoy bag dagiting arami suda di gargari ang manguaknit sa gubanit. Hindi awawan ako. Happy watching once again kiniya. Alright! Kasabi kinati J-Love Gilasio para mandigitin na lang nga plok, 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 plak, plak. Ako nada. O, di ba? David Andrada. Paspasaray sungken dito'y lagit umisisem ngagmay may sanukwa daytoy bagi dagiting aramid amang kiki daytoy isip isuda di gargari amang huaknit sa gubanit. Paspasaray sungken dito'y lagit umisisem ngagmay may sanukwa daytoy bagi dagiting aramid amang kiki daytoy isip isuda di gargari amang huaknit sa gubanit. Tinakamay mayat 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 pinarik na anak iti agek mua na kamay mayat pinagtungtung labnak iti asuken anang sap anang nanamak ayat nakaragratsan. Plak, ploki, plok, plok kaslauni ti palsut rumwar sumbrek iti abot agrikrig at sirurungsot nukunam babannog ay ayo natay agtugmakwa na paylaeng piman kayak tamed at pasuknod. Plak, ploki, plok, plok kaslauni ti palsut rumwar sumbrek iti abot agrikrig at sirurungsot nukunam babannog ay ayo natay agtugmakwa na paylaeng piman kayak tamed ag pasugno nukunam nabannog ay ayo natay agtugmakwa na paylaeng piman kayak tamed ag pasugno. Happy watching to my wife, Daisy Tabangcora Jacinto. I love you. I love you, ma. Sabay kablawak once again ni Bro Mark Disa. Ayan. Din kita ka Al Selemias. Ayan. Tita Vintar. Mark Disa, dito in California. Happy watching, bro. New sponsor tayo dito, ya. This song is for you. And Kuya Ferdinand Reyes. Sardeng mo dudugen barukun ko pangaasim itanam ka sa ibig mo may kawatan nagsaot di mo kaya yakin gagara tapusong tinasugan isardeng mo dudugen barukun ko pangaasim itanlam ka sa ibig mo may kawaan nagsaot di mo kaya yakin gagara tapusong tinasugan dalawang katlaunay luluam tiyak sarnay sawem kadi aramidik tapnun kuram kitay kasla awanin ken ka aglaylukan kat na barang lamis nagpaiduma daawanin patek tuken ka. Hello, Ate Ray Marites Pascua, bumanglang happy watching. Ryan Padua, ayan. Happy watching, Ryan Padua. Thank you so much. Ate Mehalani,
Merlin Dalial Halaba Bel pala Halaba. Kasabay kini Ate Aida Dumbrique Felipe dito na Hawaii. Hello ate. Asahan mo, aking mahal, ikaw lang ang pag-ibig mo, magpakailanman, hindi magbabago. Tibok ng puso ko'y para lang sa'yo. Nalawak at launay, luluwam tiyak sa arkay. So when kadit aramide, tapnum kuram katpat kasla awanin ken ka, aglayluwak ken kat na para, labis mo't nagpaituma, taawanin pati tuken ka. Nalawag kat launay, luluwam tiyak sa arkay. So when kadit aramide, tapnum kuram katpat kasla awanin ken ka, aglayluwag ken kat na para, labis mo't nagpaituma, taawanin pati tuken ka. Labis mo't nagpaituma, taawanin pati tuken ka. Thank you so much Ate Lia Dapi, Ate Linda Lumboy. Ayan, thank you so much kada kayo amin. Okay, tatagong daway. Inakong pagsublihan ni Miss Florence Paula Domingo, Brainy. Oh, di ba? Ay, ni palang Miss Hazel Basilio Rico Toto. Yes. Nagalabin-bin na. Yes, of course. Ayan, kaglawan kayo nga namin na sa ngapada. Di naimbag kinalamis nga malem and naimbag abigat, rabii, pang merienda, pang midnight snack. Charot. Kada kaya namin na sa ngapada. Of course, kapkablawak man team, ag-birthday tatangal daw ni Neil Brian Ganier. And of course, thank you, Team Merienda, mi Tita Rosbelia Macho, ka ni Tito Norbert Macho. Hello, Boss James Kungboy, kasabay ka ni Tita Linda, Tita Gemma, Kuya Larry, Kuya Francis, and of course, Tita Lovejoy Galasio, ayan, Tita Josie Natividad Acido, kasabay ka ni Sir Ferdinand Reyes, and of course, karati t-shirt ni Tata, thank you so much, Sir Patrick Contillo, ayan. Solid Hong Kong, Ken Solid Singapore, Solid Hawaii, hello kada kaya amin na sa ngapada, Ate Kwang Kwang! Hello. Ha? Paano man? Pa-chips, charot. Ayan. Hello to sis Kimberly. Kasabay ka ni sis Miley Tumama, Kuya Billy. Ate Princess Biagdang Gurnes, Ate Mary Akrapa Konduda. Di pusukit na ikalang Nagip doon kinletaan Kasaladyak malasat at panubo Anarway ngayon ka insangbay Duwi di tilubong ko Nagsagabak and lindo Kasi di Diyos ako Kina'y liliwang ko Di pa nang irurumin mo Tingin baklay ko ang panito Kit kaslang katagsen iting krus Gamitin na panakaiderus Di magterang Asianos
Hala, Sir Ferdinand Reyes. Ayan, kasapay ka ni Sis Shirley Costales Belutin. Di puso ket na ikalang nagiptor ken ledaan kaslajak malasatan panubo anarway ngayon ka insang bay duwi di nilubong ko ket nagsagama ken lindo kaasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko di pa nang irurumen mo tiin baklay ko ang pandet doon ket kaslang katagsen iti krus ngemitin na panakaidaros di magderang Asianos dapat check anong tengtong lalaki ang mangilala ayat ngayon ka inuwawa itataran ang lagon puso ka na ilumlum kalasag ko tiyak na nayon di diliday napasarap ng sakisim mo ka naawan iti pumatpal tingin baklay ko ang pandet doon ket kaslak katagsen iti krus ngemitin na panakaidaros di magderang Asianos dapat check adong tengtong lalaki ang mangilala ayat ngayon ka inuwawa itatan ang alakon puso ka na ilumlum kalasag ko tiag na nayon di diliday na napasarap ragsak isim mo ka naawan iti pumatpal ay wala na pala. Yeah, thank you so much. Hello, King Akawili. Kasabay ka ni Kuya Ryan Richard Maninan. Happy watching po ka na kaya minis ng abada. Tita Josie Natividad Asido. Kasabay ka ni Tita Nena Kakal. At may Helani Grace. Odds AV. Saan pumaasya di pa basulit Numarak-arak tayo kalangin-langin Kasikat na naman anang baybayan Sana'k laom mo na wag bughang Umanay ken ka makita na iti maminsan Umanay ken ka tawag ken pangamusta Uray no na sakit pilit nga awate na panunuteng nga sikat ay ayate Pinunpunuak na kurkurangam Kanaya Ti depelak ti gumura Jak ipaka Imbes ngay ay wenak Santa
703 viewers sa iyo pa yan, Mati. And of course, happy watching with Ma'am MJ La Plana, Ma'am Janice Talanya Macabeo, and of course, basta pa nga kablawak man, Tita Sunny Dja Agawili, Ate Annie Grace Disa Lucas, Ate Berna, Ate Kuwang-Kuwang, yan. Tita Lydia Damo, Tita Loyla, at Elena Ramos Ganda. Saan ko man na siya ipabasulit, dumaratrak na ayat kinlangin-langin, nasikat na luwag anang baybayan, sa naglaam mo nuwag buka, umanay ken ka makita na iti maminsan, umanay ken ka tawagan pang mumustan, uray no nasakit pilit nga awatek, kapanunutek nga sikat ay ayatek, pinunpuno ang nagkurkurangam kaniya, tinepelak di gomura jak ipakan, imbes ngay ay wenak santa indadanes na kasta kadi hinapudno nga agya, kasano nga ipatek ko iti kasken ka, martirak na pusong ayat munja marik na, jak marik na't patek ko, jak marik na nadungom, kasano ajak kupte panagtukon, pinunpanawak na kurkurangam kaniya, hinepelak di gomura jak ipakat, imbes ngay ay wenak santa indadanes na kasta kadi hinapudno nga agya, kasta kadi hinapudno nga agya, kasta kadi hinapudno nga agya. Ayan, thank you so much kada kita nag-send iti stars. Thank you. Hello, Ma'am Marlene Ridao. Ayun, kasabay kada kita barong sponsors tayo. Hello kada kay amin sa Ngapada. Hello, Tita Carolina Dayab. Naglagi kalangit, di ka pundos, malipatan nga sikat kapapat ka, agamit di puso, amuem kumabiyag ko, at siksikat inpatik ko, iti puso kinrik na, di kanto isukat, amuem ngaron, ngaray iton, kanuman, sudit pamatek mo, di kanto isukat, tatunggal malagip ka, masod, 'Come on,
Yes, hello, happy watching Sis Giselle Bartolome, kasabay ka ni Kurtzel Bumaltao. Sergey Timbresa, yan kasabay ka ni Ma'am Clarita Raza. Ate Ina Hernando. Ayan, happy watching po. Ma'am Nancy Dakiwag. And of course, Ma'am Rizalda Tugas, happy watching. Ayan, kasabay ka ni Sir Roberto Kennedy Damasco. And of course, Ma'am Astar Anis. Ma'am Janet Asuncion. Sir Delvin Rabara, happy watching po. Sa pulik, daigid mo, anak kairwama. Ang garaman, anak mo, sudi na karayo. Isudat mangibang lagim, kaniyak nasudingan. Ayan, ay di na minsan inpanik ng kaniya. Sapsapuli, daididong mo, anak ang irwama. Ang raman, anak mo, sudi na karayo. Isudat ang ibang lagi, kaniyak nasudingan. Ayan, ay di na minsan inpanik ng kaniya. Ay di na minsan inpanik ng kaniya. And of course, sino ko niya rada pumawag di sumarong pa nga kumanta. Mamang Norlita Gano Taay. Sapsapulen ka kadagitinas lagabit bituin taililiwek samit diru ni pamateg tangaming biyagku sikat pudno ngaragsaku sikat pataw tuyangesku linglingay daytoy puso sapsapulen ka kadagitinas lagngakit bituin tail liliwek samit diro ni pamate tangamin biyagku sikat pudno ngaragsaku sikat pataw tuyangesku linglingay daytoy puso inaldaw-aldaw asikat sapsapuleg inoran-oras asikat laglagipeg dardaret debeg
Once again, happy birthday kaniya Neil Brian Agalir. More birthdays to come along. God bless you. Nupay pagtuo ka, mangiparik na ken katuig ayat. Pintumar sa kinapudnon, marikrik na. Tangamin biyag ko, sikat pudno, ngaragsak ko. Sikat pataw tuyages ko, linglingay daytoy puso. Hinaldaw-aldaw, asikat sapsapulik. Inoran-oras, asikat laglagipik. Dardarep depek, may parik na ken katoy pamatig. Tapnun day tapuso, timang dua-dua, uay ayate. Inaldaw-aldaw, asikat laglagipik. Inoran-oras, asikat sapsapulik. Dardarep depek, may parik na ken katoy pamatig. Tapnun day tapusom, timang dua-dua, o ay ayatig. Tapnun day tapusom, timang dua-dua, o ay ayatig. Okay, sa balipay nga nagisagot ka na kayo sa tangagundaway. Odds AV. Daytoy kadi tigasak ko, anagayat di napudno. Pinamatin daytoy puso, asyak laeng di patpatig. Simaraka di sa balik, siya kay kainwaksi. Duutubig jaken ka nagkamali. Ari ko tay piman anak ka kaasi. Awan amu anak kurang aken ka. Taim paay ko amin nga tuyos tuirik na. Linag-ampo pamasakit mo ken dura iniptura.
kaputa ay ayaten ka. Ilaam mo abasul bukit ka, inano mo anagayat ken ka. Panunutem kumati lalaken ka, apay sinugatang daytoy rigna. Laglagi pen di muntur liplipatan, ani kanuman di ka sinaktan. Laglagi pen uray awan katoy denat, ay ayaten ka di kanto malipatan. Ay tuy kani bigasat ko, anagayat pinapudno, pinamatinday tuy puso, asyak laeng di ipatpategno. Simaraka di sabali, ketsak tayin kain waksi, nuutubek jaken ka nagkamali. Ari ko tay piman anak ka gaasi, awan ambo anak kurang agkan ka, tain paay ko amin nga duyos tarik na. Linag-am ko pamasakit mo kendo sa initura, kaputa ay ayaten ka. Ilaam mo abasul buken ka, inano mo anagayat ken ka. Panunutem kumati lalaken ka, apay sinugatam daytoy rigna. Laglagi pen di muntur liplipatan, ani kanuman di ka sinagtan. Laglagi pen uray awan katoy denat, ay ayaten ka di kanto malipatan. Laglagi pen di munto liplipatan, ani kanuman di ka sinaktan. Laglagi pen uray awan katoy denat, ay ayaten ka di kanto malipatan. Di kanto malipatan, ay ayaten ka di kanto
tumalipatan. Ayan! Dito ating kanta na po, di kan tumalipatan. Okay, nero pagsubyan ni kasamang Brian Jacinto. Thank you so much kasamang Norlita, guwapo, beautiful. Oh, di ba? Unisex. Unisex ni kasamang Norlita Tata. Oh, di ba? Yeah. Ay. Okay. Alam mo la, hello, happy watching to you, Miss Ramos in Singapore. Yeah. Nakataduman ti so bao mon. Alam. Ala. And ladies and gentlemen, sakbay nga agibasag tikiti adumanin nga komensyo, sponsor muna, ladies and gentlemen. Awan pa ino ka tigijay KSSN na itisip buwan. Okay! Subukan nyo na ba ang tahimik na lugar? Halika na't samahan nyo kung maglakbay sa Ilocos Norte. Kakaibang mga produkto ang inyong matitikman. Halika na't sumama at nang iyong masubukan. Welcome to the province of Ilocos Norte. Low cost, in Ilocos, daranat sa norte. Ang sarap pag sa mga tanawi maganda na dito nyo lang makikita. Sa dito kakaiba. Sa Padok Island, mamasyal. Sa Pinili, Bawang ang espesyal. Sa Curimaw, Bangil, Magtampisaw. Sa Patak, Empanada Festival. At sa Paway, Paway Church, tara magsimba. At sa San Nicolas, yung malaki na banga. Sa Lawag City, makikita Sinking Bell Tower. Sa Bacara,
na ba ang tahimik na lugar? Halika na't samahan niyo kung maglakbay sa Ilocos Norte. Kakaibang mga produkto ang inyong matitikman. Halika na't sumama at nang iyong masubukan. Welcome to the province of Ilocos Norte. Low cost, in Ilocos, Taranat sa Norte. Ang sarap pagmasa mga tanawi maganda na dito nyo lang makikita. Sa dito kakaiba. Sa Padok Island, mamasyal. Sa Pinili, Bawang ang espesyal. Sa Curimaw. Di kita kagugwapo ka nagkakalapsat ng sponsors tayo ti RCS Family. Ladies and gentlemen. Di ba? Kem di kita kakapinda sa kataga Solid Hong Kong, itadolwan ni Kapsat Mary Queen Corpus alias Kwang Kwang. Ayan. Nagraman pa di Solid Hawaii, itadolwan ni Boss James Lomboy. Yahoo! Kasapay, di kiti sumaganad nga nakabaybayagan nga sponsors tayo. Ken naging gana itakit at dadapay laeng ken di kiti updated ken kabaro at ang tumaawat yung akastoy. Certificate of Appreciation for sponsorship. Aga po iti Ararakop Consal Saloyot at J. Love Gilasio. Example, kasakuma. At ang tumitsign ni Boss James Lomboy ken ni Rodi Corpus Senior Apo Manager. Di ba? Bongga. Napyantula pa kalak, lagi panyo kada kami. Tano, tayo meta ibaga nga kankanayon nga at tayo iti kasoy nga trabaho. Malay mo, someday, awanak ton o someday, kita awan to kas giant o diba? So nga, at least, at anto pa kalak, lagi panyo iti daytoy nga panagkakadwa tayo. Ken kasamit ten di iti kakaanos ken kanayon nga sumusuporta iti dayto nga programa Ararakop Consal Saloyot. O di ba? Isod ka po nga sponsor pa more no sino pa iti kahit ng sponsor. Mabalin nyo lang po text iti live streaming tayo wenno iti page tayo wenno saan ni Kapsat Rudy Corpus Senior, junior ko na kumaken ni Kapsat Florence Paula Domingo ken tinumuto Brian Andrada Jacinto. Guwapo. Yes. Di ba? Kuna na Ate Joy. Ay imunatan? Ay nagtartaras kami ni Kapsat Paula ken ni Hazel. Napanta nag-prepare kami ngamin pagutput matamtama. Sud ka po nga muna tanagawi din. Alawan na thank you. Thank you pa ken ni Perla Iris ken ni Miss Liwa. Ayan. Agsakit kanot boksit ni Liwa. Mati kanot pagpagi ni Perla Iris. So nga alam maawatan mi data. Thank you so much kada kayo. Tatangal daw birthday once again kini Neil Bryan Ganir. Ayan, anak da Mr. and Mrs. Norbert Mateo and Ate Baby Bell Rosbelia Mateo iti Islati Hawaii. Happy watching kita kayo ang mga ates, mga kuya. Diabo Diyos si mga anay pa nga mang itit ti adupay nga panagkasangay ni ading kong Neil Bryan. Napsugak na nga Jollibee di ba? Tatakong daway, mabalino na po iti, thank you so much once again, 519 viewers, ayan, kaya mabalino na po iti kablaaw, di kita kablaawan iti biyag. Hello Ate Rosaline Yakapin, kaya at Kuya Jimmy Tumbaga iti City of California, kumusta kayo ni baga pa nagbibuya yo, ni Ate Leah Duffy iti Hawaii, na Ate Joy Love Gilasio, nga may isang kakaanusan, nga second boss, iti tayo nga programa, nakaan-anos, nga kankanayon, nga tumultulong iti programa tayo ni Kuya Ferdinand Reyes iti Hawaii. Ayan, aduda dati lala, iso damin nang nangro na iti pamilyar Lumboy. Ngem nilang Ate Gemma Lumboy, Ate Linda Lumboy, Kuya Francisco Hilary, kini Boss James Lumboy lang. Thank you so much kada kayo. Alawin la. Kasapay ni Star Anis. Sino ba dito Star Anis sa Kapsat? Ay, ni Janice? Apay Anis. Alam mo lang, kablawak met din kasabay kini Giselle Bartolome ni Ate Marian Rapagundudang Kimberly Agulay Adina. Kasapay kini Mylene Tumama Beautiful. Dem. In love kini Dem. Diba? Akin papasuklod ka pa lang ay atembat eh. Kasapay kini Melita Agpawa. Ayan. Hello, Auntie Melita Agpawa. Dito na City of Hawaii. Happy watching kita kayo. Kablawak met once again ni Mark Diza
ag-sponsor tumiten kam sa Chokes, taga Alsem Vintar, at dito na California, ken kasabay digiti Lianyo family, dadulwan ni compadre Russell Lianyo, ayan, kasabay kini Paul Lianyo, ken digiti kakaanakan na, digiti nabibindas nga, buibuyan ako ang accessan iti ribu-ribu nga stars. Digiti Lianyo family, kasabay kini Hazel Lianyo, ni Aduda, digiti Lianyo family, tatipilat, amom nung digiti tagbakasyon, mangrugiti eskwela iti di Pilat Elementary School aging ganat jay Campo Santo ti katidtog ti batalan ti pagpapadayan pa nagpapaala di gitoy. Oh, di ba? Sige po nang kunatang arot kat mamin na makalawas so agtuktukar kayo kan kanayon kasla pa nagtukpat patukar ni Alan no kakumpad ko na ni Paul. Oh. Hanto nga taga district 1 ti alaan mi da kayon to. Ilocano amin na kanta ko na awan disco. Balse ko na nakit eh. Oh, nagbiyahe ngamin isuna napanjay Florida tatta. Ni baka man nagbuyboyam kumpad, Paul, ayan, dating nga siman dito, kumpadrek dito, ninong ni Sian Ojeri. My baby Sian Ojeri. Happy watching met kini bakit ko, Daisy Tabangkura, Jacinto. Hello, ni baka man nagbuyboyam, ma'am. Kasabi kini Sian Ojeri ni Zoe Zaidel, kini my Aiden Bray, my son. Di ba? Kasabi kini Romy Sagon, happy watching, ni Sharito, Claridad, ang ganda at gwapo ng mga sponsors. Siyempre! Yeah! Di ba? Yung pagmaya pa nagbibuya ni Ate Nena Kakalpay laeng, kasapay kini Ate Emelda Aurelio, ni Sheena Aurelio, ni Sina Yang Muko. Ayan. Hello, beautiful Sina Yang Muko. Taga-anumet kita dito, napintas dito yung sika. Makapasalibo ka Greek na digiti panagbambamper na yes. Alam mo na kasama ni baka managbibuyamit ni Rosie. Hello Ate Rosie. Yahoo, nice ko na. Kasapay kini Claricel. Wow! Kuna namin, agraman pa kini Rizal Daitugas. Bongga talaga RCS. Bongga. Nibagbait pa na buibuya ni Jennifer Moliena. Agraman pa kini Cherry Mercado. Ayan, ni Romy Zagun. Jennifer Moliena. Ate Josie Natividad Asido. Yes! Kuna na. Apo na ragsak na Ate Josie tatana. Hanggang to aksang sangit Ate Josie, Bawal sa mga pretty yan. Weng tu, hello Weng tu, ni baga pa nagbibuyam. Agaran pa pini Ate Joy Love Gilasio. Oray awan kanyak kasama malaglagip kay tulat nga kan kanayon RCS. Kasaman ti kunak ladies and gentlemen Ate Joy Love Gilasio. Di ba? Kasapay, kung ni Kapsat Chokoy, or no siya na kano amin nga certificate amin ti sponsor, iurayulatan, may isend to amin kanyayo, intay no ka i-fax. Diba? Fax ba o fax? Amun si Kamang Norlino, di kita pagsasaritaan para may kasala tiltil mo. Fax. Ay, nag-text kanyak ni Felipa. Apay, bagam ka no nga, boyfriend na. Hindi ba ka pa nagbibuyan, Felipa? Dita na Sarati. Ayan. Cherry Mercado, Pogi Brian. Thank you so much for Pogi. Mention with me. Sino yan? Ni Mang Jerry. Ayan. Kasabay, kini advance happy birthday ulit, Miss Liwa. Ayan. Happy birthday in advance, Liwa. Anat paalam, Kalding. Casimiro, Puyawan, Ortal. Kablawak man ni Bakit ko, Bet Ortal. Ayan. Happy watching, Ate Bet Ortal. Agabukin ni Kuya. Kasabay kini, okay. Pa-shout out man Pogi Martinez family and Andres family. Sheena Yang Muko. Ayan. Di ba? Ni Ate Linda Lumbuy. Ni Elena Ramos. Ni Janice. Apay ni Janice. Kasapay ken ni kablawak man ni John JRS happy birthday bayaw ken ni Kalbo ken Kompad Bruno ni Lakole Kokokak Lokiki sa totoo lang maguswak dito inagan mo. Magaling kang mag-imbento ng pangalan madaling pansinin yan. Loke-loka, loki-likik.
Kablawan tayo may digiti Imelda, digiti Agusta family. Ate Imelda Agusta, dito na Canada. Ni Kashi, ken kasabay kini Bernadette, ayan, kasabay kini Tito, asawa ni Ate Imelda Agusta, digiti parong sponsors tayo. Kamusta kayo? Amin naman itilabas na ni Main Geraldine Pakunana, Pakulili, Pakuriit. Kablawak may digiti Timburnay, mabuhay kayong lahat Timburnay. Idadaulwan ni Sinupati Founder dito eh. Awan sa magdi JR Tagurod. Kablawak maninan si Dakiwag. Hello Beswa. Kasabay ki ni Richelle, ni Michelle, ni Mylene, ni Melby. What else? Ate Agorillo Wells. Tigiti Timburnay. Diba? Ni John Lacusta, Coprada. Pagablaw man, sir. Lacusta ken Coprada family dito Tagudin. Thank you, sir. Dalpas met langin ti laban ti Rinopak dita. Diba? Madamat ti gubat ti minsan ti Ilocosor para mitbutbuting da. Agananad kayo. Diba? Dubling ingat. Maylin Tumamaw, thank you. Mention. Ingkay mga deta Jollibee, ado, anti. Ayabam nanti uping. Nagpapaiso. Diba? Kasama kini Roger, paalan ni Kwan, ni Neil Bryan, ni anak da Kuya Norbert ken Ate Rosbelia. Roger Simon Isidro, happy watching kita kayo. Ate Digna Reliano, Shirley Gonzales Pilutin, agraman pa kini Carla May, Terzero. Pa-shout out man, Kuya Brian, ken Lola Mercedes Abara, Mother Gloria Abara, Terzero, kin Uncle Ricarte Abara, aglalalo amin at taga Nagilian, Isabela Meet. Kumusta kayo amin dita? Carla May Terzero. Okay, kantaan tayo nga rodin ta masap. Alam, di kay na kasamang Norlita kantaan tayo ni Brian. Kantaan tayo. Diba? Happy birthday once again, ating ko, Neil Bryan. Happy watching kita kayo dito na Hawaii. Kit ni Apo Diyos Pai, ti mga anay. Mang Ted Pai, ti Adupay. Ngayon ka pa nagkasangay ating ko. Kit sa Pai Lokumata. Han Pai lang makiab abalayan ni Kuya Norbert, kin Kuya Ate Baby Bell. Basa ka nalaing ating ko, ha. Happy birthday to you. Padapadakam asiraraksan ako maplaaw mangipaduyak iya tanagtengan dialdaw apan nakayanan panagdao anakwan kasan balangan anaurnos dagiti sapsabon na umay miken ka isa't itauno kastamet nga yawan miken ka inaindayawan unayatalman nakuken raksa mingaak nanayon tanagtenganen aldawa panagtaon sabay iti Diyos taginayon na kuman ragraksak mi amin na sangapada kastamet nga yawat miken ka tinaindayawan unayapalman ratuken raksa Happy birthday, Neil Bryan. Nagtinganen, aldawa panagkaon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy
again, happy birthday, Neil Bryan. Ating ko dito na Hawaii. Happy birthday to you. Happy Ayan. birthday! Wish you all the best. Thank you. Ayan. Sa kuman kini Kuya Norbert Mateo and Ate Baby Bell. Kasama kini Neil Bryan. Ayan, happy birthday once again ating ko. Yahoo! Biyag ko sinap sa pulga ngamawan makay baga no sa dino ayan mo Dorita kaditi ginura nga inaramid ko ken ka nang pasakit ka puso di nakadi mapakawan na aramidan anak basulan ingkariken ka jatun ulitin pa'y agsublikan biag ko agsublikan agur-urayan. Hello G Bautista, happy watching G Bautista. Lolong Vinicio, hello Long Vinicio, happy watching. Rosparis, ayan. Ay Rosparia. Biag ko sinap sa hulga gemawan magkay baga no sa dino ayan mo Anya kaditi ginura nga inarami kuken ka nang pasakit ka puso di nakadi mapakawan na aramida anak basulat inkariken ka jagtun ulitin pa'y agsublikan biag ko agsublikan agur-urayan di nakadi mapakawan na arabida anak basula ikariken kan jaktun ulitin pa'y agsublikan biag ko agsublikan agur-urayan agsublikan agur-urayan agsublikan agur-urayan. Okay, ang Yes. pagbabalik ng Karodi. Sabay nga ito ulit tayo abot ni programa.
kasamang Brian Kablawan Tayman, dagiti aming nga barangay officials, iti Yes. barangay mi, barangay 50, Aha. Botong Lawag City. Padanan nyo apo ti Ararakop, nga ti grupo ti Ararakop, ti umay mi panag tukar, iti barangay hall tayo apo ti barangay 50, Botong Lawag City. Kablawak man ni Apo Kapitan Jesse James AIDS Bunuan kang kanayon si kakati lulaurang kano ti kwa paborito na nga buybuyaen. Yeah, well. Tono, bigat ni Lula Orang kitawang katuana. Oo, laglagi pa matinagan ni Apo Kapitan Yes. Jesse Bunuan ni Lola, ayan na ngamin, ayan ang tapanan na. sino pa Napaman si Ar. Kasama tayo, nagiti kagawads, kablawan tayo manida, nagiti nasa sarili, yan nagagaget barangay officials, iti barangay officials kagawads, iti barangay 50 Botong Lawag City, ni Apo Konsehan Rudy Domingo, ni Madam Maureen H. Bunuan, ex-kapitan mi, yan kasabay kay ni Rondol Paulino, Edwin Coloma, Pilamar Orosio. Yan kasabay ni Alexis Aglian, di Barangay 3 po ni Apple Joy Orosio, ken Barangay Secretary Robelin Dons. Ayan, nagita po nagiti nagagaget ken napipintas nagugwapo a barangay official mi iti Barangay 50 Botong Lawag Okay. City. Ayan. Okay, dito sa Marrocal Yeah. time, Uncle. Doa talatan. Isagot naman, digiti pamilya. Malika, Jay Sarat, agabukin ni Janice. Taliana Yes. Macabio. Once again, happy watching ken ni Kuya Ernesto Tavita, Macabio Jr. Yes, kasama din. Karon na isagot naman kay ni Madam Imelda Aurelio dito Ayan. Hawaii. Hello, Ate ni Imelda. Eric, ni Mary, ken kasabay kay ni tay may isang Ni Sheena. Siena. Sa tiyayanda dagiti kari asyak tulae di ay ayate apay ngarutitan manglibat ka di ayan-ayata naglikodan apay anya kadi di nagpasulan tain paay mo di kastoy agasa. Hello, Cherry Mercado. Awan mag-iamot anak kurangan ngem anwet laro di kastoy na panagan. Para ken ni Kuya Ferdinand Reyes. Awan makautan adi agbayan donten tuniliday inadaksang gasan awan meti ammo anak kurangan geman anwe ngaro ikastoy nagpanagan. Once again, happy watching to Ate Gemma Lumboy, Ate Linda Lumboy, Yes. Ate Lia Dapin, Ate Lala, Kuya Delphine Rabara, Ate Aida Dubrique Felipe,
Ate Merlin Dalial, Halaba Bel Halaba, dito na Texas. How are you? Nagwapon Kuya Ferdinand Reyes, ayan. Ay, talaga. Nagbayat di ba Misty. nagbulbulagat na makapaare? Ay, Yes. Misty Supay. Hello, Ate Zenny Sacro. Ayan, happy watching Ate Zenny Sacro. I love you, Ate. Miss you. Yes, Mongga. Thank you so much. Isagot naman dito yung kini Kwan. Oh. Sagot din mga ka, Mami Andrea Longgoy. Hello, Mami. Amay kanyang kadi di na pasulan kain paay mo di kastoy agasa awan meti ammo anak kurana sang sangitan to ikasto'y nagpanaga. Oh, ito na. Awan mag-autang Nagilipada doon utang. at iagbayan. Dedicated this song to Elias Evelyn Villanueva. Dumteng kudiligay hinadaksan gasa awan meting apo anak kurangan ensang sangitam to kasto'y nagbanaga. Bernie Orfilia, hello. Ay sangitam to adiagresa. Yes, Bernie Orpilia, boss. Ayan. Happy watching pa kini Roger Magbual ni Carla May Tercero. Para mamet abot kariti inuubaw tinda pa na gayan. Marilyn Galabay Estavillo, happy watching manang. Nagkarkari kampay, idi siyagtay imadayo, kinunang kanya kini. Unurayem to'y puso, lugar at panahon. Awit mo, ikari, kay sut balon ko, mangep-ep to'y ilim ko. Bayan, bigatang, lugar apang sa pulang, sa baling idamdaman, andaan kakayan ayan, ang sangit to'y puso, ka pinasama, pinangnanglanak upang ayan. Eto na. Upaw tayat mo, ulbo day ta puso, di mula pinanuno, ko'y sakripisyo kento. Upaw tayat mo, ulbo day ta puso, sa mula pinanuno, di sakripisyo kento. At sangit to'y puso kita, pinasama, pinangnanglanak upang ayan. This song is dedicated to Ate Fatima Bumanglang Albayani dito na Yes. India.
Kasama ti anak ng beautiful ni Mohamed Ali. Ayan, happy watching kanyayo. Ating ko mo, assalamualaikum, assalamualaikum, Alam kayo na sa wet? Nimbang nga oras. Asela! Mafimos kila at akulu. Bakit di ka andan? Lugar apang sa pulang sa bali idamdaman anday kagayan ayan at sangit tuy puso din ka pinasama pinangnamnaman at upaw ngayon upaw tayat mo ulbon day tapuso di mula pinanuno to'y sakripisyo kento upaw tayat mo ulbon day tapuso di mula pinanuno to'y sakripisyo kento upaw tayat mo ulbon day tapuso sa paita masarap tinapudno arasa mo ang sangit to'y puso din ka pinasama pinangnamnaman at upang ayan ang sangit to'y puso din ka pinasama pinangnamnaman at upang ayan pinangnamnaman at upang ayan. Okay, kabla ko met ay balasang tewa po dita sarat na Mr. and Mrs. Steve and Marlene Balisaga marunong pa lang iti San Caro Saban. O di na sonata, dedicated this song to Ate Vanji Sagudang and Ate Julian Gomez in the Cyprus. Awan gayang pati uken kabiyak ko naited na kung sa balik a puso maring nagpaibara tay pamatik mo itinluta awan ka meten isinungkot apayan niya kadi ibasol ko naited na kung sa balik a puso ada ka din sa balik na puso nagsakit para kanya iinaramid mo naragsak ka kadi amangkit kita kanya agsansangi anan sa bali nga ayan anan nagsakit para kanya iinaramid mo Kakanay lang nagsakit Uwe, talaga. Hello, Kuya Norbert Mateo. Once again, happy watching to you, Kuya. And Ate Baby Bell.
a puso. Maring nagpaibara, tapang matek mo. Nagsakit para kanya, di inarabin mo. Naragsak ka kanin, Di basol ko. O basol, yes. naidet na kun sa bali a puso. At Nakarin sa bali na puso. Ang puso mo't na amin eh. When nagsakit para kanya, Diin ka rin mapuso. narasak ka kanin, amang kita kanya, aksang sangi adan sa bali nga ayan. Maring nagpaibara, tapang matek mo. Nagsakit para kanya, iinaramid mo. Biyag ko, yes. Okay, Angkel, awanin to oras na yun. Yes. Di sa pela kumata, nakibati kami di sa kabasitaling-ling ayo. Nanyaman, di kiti nagkurkurangan mi, makamu kayo nga, mga pulpulo. Ayan. Tinagan nga rin hindi ka kaduata. Yes, ni Miss Flores Paula Domingo, Hazel Basilio Ringor. ni Miss Liwa Graman Paikin, ni Miss Perla Irisek and Norly Canot. Di Yes. pa kaya nyo, Brian Jacinto, Iti Master Control ni Engineer Rodi Corpus Jr. alias Chukoy. Yes, soy nung matabiyang Rodi Corpus Senior. Kaya kasama tayo ni driver na Rarako, Mr. Jerry Alcara. Kasapa iti parala pa ni Auntie Edith kina Auntie Oping. Yes, di para dalos ni Nita. Ayan. Ken kasabay, once again, happy birthday to Neil Brian Ganir Yes. Nanay Hawaii. Happy birthday. Happy birthday ating ko. I love you ating ko. Bye-bye na po. Thank you so Bye-bye, much. bye-bye, bye-bye. Pangigig to pamubuteng Jak tulad na agsanu amang surut kaya't to'y puso Panagaya ko ken kapyag ko awan umaspingkin ng pudno Uray no pagkataya isip ba to'y anges ko Nukunak siksikat ay ayate ket mapukaw ka biaguti budase sudale jay bulang nisagot ko ken ka purusek jay bitbitwen iyakus ko ken ka langwit jay taawa kalalawa antak ng patsema sikat kapatgan Sikat na darep-dep ko Sikat ragragsak ko Ipatay ko ubiyag ko No sikat mapugaw ko Panagaya ko ken kapyag ko